tafadhali. Biamono sana, tunashukuru. Gendra ngobe kerumole musibe moyo, tunaelekea mwisho. Kwa mkutano utulie. Engere tuchake program na netole melani zaidi. Chikwana ndero mambikwana teyo. Tafadhali ujipange himo. Elders wote ambao wamefika, abarandi wote waikire. Waache maenga yema. Wanye moko na waliba gande romambi vingu toka.
Nafikiri wapiga picha mwakolile. Thank you so much. Wana Pathfinder na wanakwaya, tunaomba mketi. Mtaimba. Ila na motere unangote bigwa. Ila na motere. Baadaye Elda Kefa Omito achukue ushukani. Otoko na gosorango musangere kanote gerere ikiagero mugambi alikuwa mtulivu. Elda alikuwa mtulivu nyakati zote. Wimbo tafadhali wana Pathfinder. Wimbo tafadhali. Fundi wa mitambo harakisha. Guest choirs ambazo ziko kwa mkutano tunaelewa, tafadhali mtupe majina ili mmoja wale rudi bagamotere. Fundi wa mitambo tafadhali. Na tunaomba mwenye ana ufahamu kamili wa vyombo vinavyotumika tafadhali akaribie kwa meza ya vyombo.
kuwepo kati ya washindi wa dhambi. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Nifikapo mbinguni juu, tutaketi pamoja na Yesu. Hapa ndani duniani, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani kuwepo kati ya washindi wa dhambi. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi. Diamono ekero yana cheye igoro nyasaye diamono ase ogotero kuya barenga mona ikebare gotebia batena opatifaina ngambia muno diamono abana ari gusaba ngatogoro keno gotera kuri kinamba 12 no mala kianda 269 abateri baita bala sumusanga ona gusaba nga ogotera namba 269 ekero vago toeri ogi yogotero kwo eliogi nali elio titori na omo menyo omo chitori aiga tole miwa sengane Omochenu tato ito nyasaye asenchera ya bene twachira sole tukolene Biblia mono ikiagera gwatokonyire ase orogendo korwali ase musombo wagachire watolentire ase okoboko kwao toikirega twasabire bone meroberi yegero bereiri ekoreke ase obonene ase obosera nase okwimukiriria erieta ryawe igoro
Maneno tokonye kera tuachirega muna baombolezaji otoe obuya bwao elinde tonyare kwegeranga amatukaito namenge na ekerora irane no tosoko umubiri bwo gutasarika kero turamenya monaye kali na kale tutari gukwa ono monene koranje kuona muno musangirire kanoyo lemia mate yaye otole mitwensi ubuya bwabo toisane elietali ya oli mukereri bugoro ikiagero musombo wabo sigete twasabire tosemeretie witera segete Yesu Kristo maboli yeito amen. Biamana Biamana asante kwa wimbo mzuri na baada ya wimbo tumemaliza. Tumepata ombi kutoka kwa district pastor, na kwa wakati huu ningependa tuweze kufungua mkutano wa siku ya leo kwa ajili ya kufariji familia ya mwenzetu Elder Samson Kinala ambaye alikuwa elder wa kanisa letu la Etago Main na kiongozi wa district ya Etago pamoja na kiongozi wa field nzima, na vilevile alikuwa senior chief katika location yetu ya Chitago. Kwa hivyo ningependa kuwazii yeyote ambao atapata nafasi kuja hapa mbele uweze kuja hapa mbele na usogee mbele vile nimekuja tu hivi kwa ajili ya kusikwa na kamera. Kamera zetu asiwezi kusika kutoka sehemu ya chini juu kuelekea chini kwa sababu ya jua. Chikamera cheita wabwati aba bako bwate merengali Saulieni Gaseri igo basabire ngagoko nyarani bagogo chabosya nabo bosuka bocha asina chirero boro do kwane kurwaroro Saulio kubwata chikamera chabo bya. Ningependa kuita Elder David Moseti aweze kutufungulia mkutano kwa siku ya leo, kwa sababu yeye ni elder mwenzake ambaye amelala, na ningependa elders wenzangu waweze kuwa tayari. Naweza ita yeyote kutoka kanisa lolote ili aweze kufariji familia pamoja na mkutano wa siku ya leo. Kwa hivyo ningependa tuweze kufunguliwa mkutano na mwenzetu Elder David Moseti ambaye ni church elder wa Etago Main. Elder, karibu. Thank you very much. Wakati huu ambao tumekuja hapa tukiwa na faraja kubwa kuuzika mwenzetu ambaye ametuaga, kabla sichanena lolote, hebu na tuombe, nisungumze kidogo hivi. Hebu niombe. Baba Mungu wetu ishie milele, asante kwa utekelezaji wako wa ajabu katika maisha yetu, hasa tunapokumbuka tangu mwenzetu alipotuacha tarehe 9 mwezi uliopita kufikia siku ya leo. Uongozi wako ni wa ajabu na ulinzi wako Baba Mungu, jina lako lihimidiwe, kwani umetuongoza salama salamina tumefika hapa katika siku ya leo. Kwa lile neno ambalo litakalotashwa hapa katika siku ya leo liwe la ufanisi katika maisha yetu, hawa ambao wote wako hai, ili tutekeleze na kutengeneza njia zetu machoni mwako kabla hatujalala. Baba Mungu, endelea kuwa nasi, ninaomba katika jina la Yesu ambaye ni mwombezi wetu, amen. Samson ninamjua tangu utotoni. Samson namjua kama babangu mdogo katika ukoo wetu. Samson nimekwisha ona kazi yake vile mwenzetu amekwisha tacha hapa. Alipomaliza shule yake, Mungu akamwongoza na akamlinda. Katika hali ya kwanza akawa mwalimu, tena baadaye
akaendelea tu kuliongoza katika location hili kwa muda mrefu, lakini jambo la ajabu ni kwamba vile alivyotoka katika utekelezaji katika kiwango hiki cha kuwa chief, Mungu akamuita kufanya kazi yake ya kumalizia tu mwendo wake. Tunaposoma katika kitabu cha Numbers, wale wenzetu wapendao kusoma sana, kuna jambo la kustajabisha katika kitabu cha Numbers sura ya 12 mstari wa 3. Ningependa mstari huu ukasoma hapa katika mkutano huu. Ningependa jambo hilo likasome katika mkutano huu. Hilo jambo ningependa likasomwe hapa. Hakuna yeyote ambaye amekwisha pata jambo hilo. Hebu niseme, aliyekuwa kiongozi wa Mungu huyu Musa, ambaye Mungu alipatia amri zote na njia zote za kuongoza watu wa Mungu. Mungu anamuita kwamba alikuwa mzuri sana kuliko watu wote hapa duniani, sio nchini, hapa duniani. Lakini tena jambo linalo nisikitisha ni hili, tunaposoma katika Deuteronomy sura ya 34 fungu lake la kwanza kuelekea hadi fungu la 5, ninaona Mungu akimleta akiwa tu uongozini, akamwambia Musa, ninajua mambo yako, nimekuongoza kwa muda mrefu. Kule ambako wewe nataka uelekeze wana wa Israeli ni kule chini. I do not know kama mahali hapo palikuwa tu plain. Akamwonyesha, natazama milima ile ndiyo milima mimi nilitaka uendeshe watu ukawaongoza kuwafikisha pale. Basi huyo Musa, Mungu akamwambia, ninajua ahadi nilizokuwa nazo na Ibrahimu na Isaka na Yakobo, lakini wewe, ingawa nimekwisha ambia wewe hivi, ingawa nimekwisha arifu wewe hivi, hutafika pale. Sasa nashangaa, ikiwa huyo Musa alikuwa mtu mzuri sana, mbona Mungu akamwamuru alale? Vile vile huyo kiongozi wa Mungu ambaye alikuwa anatekeleza, Asante. Mungu alimsaidia kwa njia yake pekee, kwa vile hatuna mazao. Hebu nimalizie hapa na tuombe. Baba Mungu wetu, haya machache tusaidie, nawe tusaidie katika haya maisha na yale yote tutakayosimuliwa baadaye. Baba Mungu endelee kuwa nasi, waambaya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wetu. Amen. Tafadhali ukipata nafasi, muda ni mfupi, kwa wakati ningependa kukaribisha wazazi wa ndugu yetu Elda Samson ambaye ni uncles wake, aunts zake, waweze kuja hapa mbele, wasikwe picha tu ili mmoja aweze kutufanyia ombi. Wazazi wake kutoka nyumbani hapa pamoja na aunts zake wachonge mbele, waweze kusikwa na hizi kamera ambazo ziko hapa mbele, mmoja atufanyie ombi. Kama wako karibu wacha hapa mbele. Wazazi wa huyu ndugu Elda Samson naonekana hawako. Ikuta hapa mbele tu, msimame vile nimesimama, picha siweze kuwazika, mmoja atufanyie ombi. Ningependa la James uweze kuja hapa mbele, uweze kuweka hapa katika mikononi mwa Bwana. Muangalie zile kamera, muangalie pale. Elda James,
Dikoni okiagera ngoja musimo mbagenda yatagocha nimba gocha mno kila kitu haya roje kipaza sauti naangalia pale zile kamera ndizo zinawasika ndiposa familia wakitapata nafuu ndio siku watakuja hasa ona ni akina nani walikuja kuwafariji familia kile kunyakulia aliyebaki nyakororanga bara ibarenga mwana wale wasiage ichogo kendu asinga kichibati ntaso kubale nyama wala enda James salimia mkutano. Asante mketi. Ndugu zake kutoka hapa nyumbani, ndugu zake Ella Samson. Kijana wa Ezekiel Motongwa, mahali popote huko ucha hapa mbele kwa familia. Kijana wa Ezekiel Motongwa, mahali popote upo ucha hapa mbele. Ndugu zake wa hapa nyumbani waweze kucha hapa mbele au waweze kusikwa picha. Ella usiyemuwe karibu uweze kuwaweka katika mikononi mwa Bwana. Najua muko wengi, mkiwa na mabibi zenu muko wengi. Ndugu zake wale ambao nimeita ni wale ambao tunaita wa Kisungu cousins katika kutoka nyumbani. Hivyo kwa Kiingereza Osiemo step brothers wacha hapa mbele wote waweze kuwekwa katika mikononi mwa Bwana. Naenda Osiemo mweze kusonga nyuma ndiposa picha siweze kuwasika vizuri. Usonge nyuma ndiposa mkaweza kutoseleza kusikwa na picha. Yesu kama yaganaje picha ichira nyala kwa bata bya inuterera ngora igamwe bange kwa itukendiria ino yendu ino mokorea Ella Osiemo tusabe oyo uri mo Nyasaye utarikorosaga tukuburia mutonge yekara asekero ke bonene twakira subusuwa semarogobe twakumbe tomonena tengicho siko bonene bwao twakira igo bonene asengicho takobokiro ngumusumbo bero kubasubusuwa otigire umungina n'abana n'abamwabo abo yona bachokoro bono subusuwa musangarekano abamwabo batenene tatu tu Nyasaye batinya mariga karobade tekorera baremye nakubwa muno munene ubabo semerio konene wetane tiri kwiriri
pero si abe kugendera kuikela imaxika mambia toma enayo monyakero goye tenenere kuikero biago tera seteri jenulia esoro ngoli. Amen. Biamono bakwani musangikano igan na inu bakwani biamono isaransa bali bala abana bomugambi Samson na bali omurisha bali bakumurangeri nga anko tukota busia wango mote abantu abasekerera isiko bali bala abana babayibuli ababaruwe busia abatwale kusabanga na ino tubusia wango moni aliko bwatwe kamene yeiga abana babayiga abayibuli ababaruwe busia Ekera ukura kurwa ekwaya nene narora ya tane gari mutene nema egawa ekera ukura mutu bekira gotera ekwaya eri ekura awa no muntu mutande kabiso kunya kubate merengaria ebange bwango njuwango nkagirite ngabaiga mwagwete gocha bwango mono abana bali bakurangeria ele Samson nga anko Mauricio Dabu Aleka sama kanya sana wacha afiki tuayoni na tuombe. Tosabe umutongi tata ya sawa yutuma nuno ikomo chen uyamono monene kiaera entato ito uyamono monene kiaero moega weri tukoli alero otali ubisi asole omusombo okolire mereme menge n'emyaka emenga asobo sibwense Kristo twako bakirase emyaka kwa moira asobo koleri emyaka kwa rumo nena akamenya ne family yae tunakushukuru uyamono monena asenchera yabe na bana bae baterenire mutwa twamanyire kuna mwanya bantu Nyasaye babwate obokendo bonene Kristo tuwasabire kura nchaso nchira yabe nubalemie na zaidi ya yote Mungu wetu wape tumaini zaidi ya kaburi. Mungu wetu mkutano utakapoendelea sifa na utukufu upewe kwani omoneno ito iliyetalia onalia bwena ile igoramo nese na kuosa waita asiyetilia Yesu. Amen. Biamono kwani musangire kanoiga biamono musangire wakwani ekwa yeri na yo tebana tebana kango ya linge ma egabo iga Usiwe wangu kiziwi, niwe genge langu
nimulikie, nuru za mbinguni hazikomi kamwe. Wangu usiye na mashaka nami, niliye pekee yangu, niangazie Baba, niliye pekee yangu, niangazie Baba, ila langu ni kuone wewe, uje nimulikie, nuru za mbinguni hazikomi kamwe. Wangu usiye na mashaka nami, niliye pekee yangu, niangazie Baba, niliye pekee yangu, niangazie Biamona sogotero kuya na wanale kumwaliga na Jeremiah usike aweze kufanya ombi kwa hiki kikundi na aweze ku make statement. Kama ako na jambo aweze kuambia familia. Wanjini na tawen kidinga Mongolia. She is special woman. Darikero Mongina, and the Moiseke, but you know much. I can Moraka and Wadi. Moram is really wrong. I found her doing it
ukamatayo special because ya the next excuse kera alimukamura na bari gutire mu gakoyo eronyaga munere gamuna muroje but she took it upon herself so na chifu alwali shazana much nta tu kwa na mama kwa maana botosi mkutore na utirigere ati kwa atikera mangana Joshua no somo Joshua 24 Joshua kari miaka yaya igete ngara ngiti abantu akaba nyure muna ba wete Misiri abakomu ba atirete bwensi akabatari ngakimuranje koko nayo mwana nakagete nebeira mutakore tibo nebeira kijya akabatari mutene nyumba yanyu tuwantire ngatomokorere omonene mutene nyumba yanyu tuwantire tumubwatesi tokore muno mwana nakoka naye kubo kitasi bicyana aliona tato minota yokonya okobasuguma mamo minoro ne na muru cy'abantu abonzi bayikaranse gase igihugu yabwa tato mino munya arako kora mna tato mino arako batere nisibu ko batere sana sese yakusane tato nyasaye kumenya mlango kumenya mabera aya tato bogimari tukasiretiko tokonya tonyara ko para ama tukotora sensei na nitumanya ngani gara menge mono byonse bitura batokora sensei mbosa ona tuga tubiri amanaye tokonya ka tokotereria wera nera ino akana Samsung yorari oito tigiro mo tubio aye manat na ba ye na tukoro na ba mu na ba tata baagate tigama manyanga nane mambingo kigore chimba na tero kiria borogeti tigaba chigwati ekiara mtumanye timba tero kile cyose kingi yakobwe cya Kristo ayense yembosa mtongo toro rero mabingo butoro rero ne tokwani mabingo tokwani tigatunya kwigera na kugata yara maromo ana rogo sabakwa na suwa tulikuwa hapo mwana Kristo ngorito diamono ekero taite kogenda bwango umulisha kubase kanisa ya Nyatwana abwati buno umulishi kubase kanisa ya Nyabine abwati buno umulisha kuri kanisa ya Zion Bange kaungu kwa na kangolo Nyatwana wikira omulishe Nyabine kwani hapa Nyabine migiro to kwa na wale na anko brabale wansi Buya seri waga loko kusadekia migiro bolio kide kasa itona kona ikanisa yana ya nkaga ya Nyabine lakini aseri etaria na ngo centro te ko ira bageri gakore tengora senka ya bamu aborahire chief retired senior utakete nduege nteke moiga asibogirango umuntu manyete na chief nkowaro mu chief umuntu kabere komanya ninche umuntu mutangani n'omugako itomu anchwa mheshimiwa Ruben Oyondi ekera alenge assistant minister akantuma ku Nairobi ngo ikanka igembure twete ngoyo turabana wa minto barariro yo minto Keva na Kennedy togo ikabo mu chief gutuko togo muture mure gutu asenge ncho ya appointment ya ngoro chumbe mo chief reporting ya takire na special branch CID arenge vera agent ono jina siriri bamu yo bwenge nchane na mono bamu abo tuatari amonere ke birengereryo
ngano ene kerai gwetu bago changura sendu wesekien na bago ita nyumba tua butanero rara tua kwa na paka tua ya nebrengere ona reda senge jonga tiekire koba ndugu ya Narun Ezekiel Andrew waswati wa minto wa mwaboju sadia na wana wa me baita baiga Yesaya wa gata chinga kiechi chobo kendo kana tokoli guru ase kitabu kia Psalms 90 ekebungo kia 12 ya otaba nyorokerarie nyare kumanya kobara matukanya keronda so uzwesa. So then okorara kwa chief tigakobe ekenyeruo gocha story twins ogocha se kitabu kia Isaya merongene kebungo kia gatana limo gatana kabere gatana gatato ya kia bori na kyokorera egekorera obugimo butubwate igobonge bisicha obongo bunyansi ekaro mwaso chire igobyo koma byasira obasemeri waito Nyasaye aturao mwako twachakire atwabere byeito atwarigani asobonda bogota tusaba omwanchu atata omwana no mwiko machanu byamunega kogera oreta na ndo twanje tumuna bana ba mwanchu byamunega kogera watarira munaitwe ase emetinyi 12 yaitire rero riri tikoli tangani umwaka oyoiga nonye turegiga iga ase ngenchoborono amagombo yogosuno mwanchwa oito Elder Samson Mauti motongwa musombo gokorere gasi asobwagare kero muroberio gendre to munene ase ngencho takomaini tikoli amambi byosibinyala gwikirana na itwebe ne kuratenga tonchore tokorigere Kristo toibeke angegere kero kuirani burutiri akabere twesi tonyori bagari osa Yerusalemu Yeremia bono rende kero murubirio gendrete abamware nange abasani baita bairi boigona begeka kinga kibarato kogenda obena barabunande gatro ubiranankyo toira neribya mona sonsi ise amanyida Kristo oyoro maboli yetu amen. Nchore kanisa mulishe yura mwanaitwe Nchore kanisa mulishe yura tukuranga iga Nyangweta Nyasasa ekero bahurete nyabine tu ekwaya ekero umugambi retired kunya gochome ki statement iga nyabine tu ekwaya nyakorobera kuira tinga kichiga na mono sokurwa magomba na bene uchiso mola itato be usira mautunanche uyo tuwanyorete muri manere kangenda muno umwana wa yegise yaye yaka 24 ata yakantire gasina yangi nyaketa na bere no muchanga mwana na sirio musenubi nyencho ubwato bosibwa bene wale wanaona ndio kama kwamba leo tese family mwana mugambi alikuwa lengo mwele wocha seke ya mwana kwa kama bako ya iso mauti na mwana se yangi hiyo ile ndito saa ya maka kwa nako tijenda ba minombaro na ndimo liko pale tumono oyage nderie kanikaine kwa ndatwa agenda kwa sabonde kwa semia mwenye njeke wana areta na ariko tari biyoro aso ko iya basani mbale mahambe manyeta boy ngo mene me komu yati ero jeso mo mene saria no mo tere no mo tugeka ukie sabana bake kwa nyaba prepare mugambi atagete kobeke ne obiyaye
Tero mwite ni ngai na mbali tene. Wana aliko sababu sabi bali moko sababu mano. Mokora masababu ana mama ukiwani wali sababu tene. Kita itu tadi sesamanya dah seukuana, nani kita bawa mobil mana? Yang kita kena tahu ni mana mau kiari. Ini. Asante. Ekwaya amatera na ya bakubara kumuranje amukubeka kundi wese yakoyana wale koda wale leo siku cha kusiawa tena kwa ino mwako beka tayari onyango kutoa kwa tayari na umra tayari kundi wonse Kare na kare
ogotero kuya nyabine tu chiga chiga na wanali kuchiase keonga ni tiko genda wango, kwa sababu tunataka kwenda kwa haraka. Kesha tutakuwa na nafasi kwa watu wengi kuzungumza. Ningependa kukaribisha wenzetu kutoka kanisa la Kiawale, elder from Kiawale Church kama hapo, elder from Kiawale Church Ibencho Vegetu Karungu. Kama wako bali bakurangeria chifu mame bararo bate ushabwangu abaigwa ba chifu ebira nyarakane mambiri bagani kubolesa uje mirongeri abe menge era akoreke kuyange bali bakurangeria chifu mame bate ushabwa sipinga babwatwe kamera bali bakurangeria chifu mame nabo ibo tikasi ni kya chifu na baba bwati ko rwago abayigwa ba chifu ntwagwangu tokole bwango abayigwa nyegete na wanta wakamugo tachabwango muransa kulie pea ni nyaso kuimuka abayigwa na manare gwancha mubekera iniga abayigwa ba chief tena buronge gamubwatwe ekeronga nekero moko kwa sama okanya sae nela Simon Ogachi oyole nginarume ela Simon Ogachi kwa wekala sama okanya sae muna nyakorome. Baba waishie juu mbinguni, asante kwa sababu ya hawa ambao wamekuja mbele zetu, ambao ni watoto wa dada zetu. Wabariki wanapokoleza pamoja nasi, tunaomba kwa jina la Yesu mkombozi wetu, amen. Kwani musanga na iga waigwa kikashi ni kya chifu kango kiterene na kira kyao kikashi ni kya chifu kanga na wate nina ekeroko rana kikashi ni chiyo aba nina rumembaro kakita na langere tiringa mai wate nina kikashi ni chibo na nengende reko basora abane baro bakanya baranga bali kasi ni chachi labora amenga mambo no chokwane anyole mambi yete ina tuandiyo amata itomotere nega na imo bwatwe ekero bakobekwa sama okanya sae na elda moseti nero kubabeka sama okanya sae stiga kiechi usabe nesabe tatomia watomo basi watu mbura watu mbeo ni chini kutoka mwenye Mirani nangu ya mwana wada bana bawate nirusia sinchema gondo abaraba mabo uyu miti abaye kunara basise nyese nchire ya mini yende binakolega na wate mabo basika na wale bero kunara wacha kote wakoreke ikiera tu awoli asitira Yesu Kristo ya mtori yetu. Amen. Biamono ekera family kwaya ikunya kuyali gani gocha
family choir nibagende ino gendera kweli anigogocha family choir ekero bagende tegocha sogotera abata getegotera bana chife kera abe gukora imirimo takora tuna bagakabaringa abangi sana banera abandi bara mwibikange ekere kwa yiye kwera mutena mugwatwe picha ekero bakorire kurwawo abata getegotera bana assistant chief na chief sibaraiga abo batene babwatwe picha gabo syo kurwawo torege kubwati ngaba gakabwe kare kwa yeye kwera bali bakabera bagakabera location bakora imirimo amano yo miko ela Samson motomwa ibagerio mugwati Wale banga kwanza. Amen. Kita emang. Cakap. Perang. Nachireni komake, naye wapwete, nachireni kotoge, Yesu mwana Nyasaye, samarera hoka, kwa somote, kaitera maninga hoka, nsibe bigenyane, naye weka tora semere, naye weka tora semere. Mwene Yesu ndo kwenye na kone, nyerole Yerusalemu, echeni gongo salambu onobe, era chiche watimoka. Mwene Yesu ndo kwenye na kone, nyerole Yerusalemu, echeni gongo salambu onobe, era chiche watimoka.
Biamono family kwaya sogotero kuya na wana gusabanga bagambi bari mu ndemere yakega isauri muro kimene bintu byakira amalika gotebana ase gitabu kiriya cy'umurandi agiye gukwana magana akurwekana biyanga kinga ki ikiro cyakeragenduke cyakeregenda kona wana ariko yari bagenge se ukwandiko balete n'umurande we district erinde kurwagagwo atoletera yakubwa cyasokore ni familie muna muroje yatenera yabere kumubakanya sase kira yabene erinde atuya sigetambokero yokwaligani Yesu asomo sankero y'umugima na se familie pastor Yamano Mauricia asomo pagendi asenjerebiye tunashukuru Yamano Twensi ikiagera tuikaranse tebiye asomo pagero wanini Batera kuri namba 105 kivuga kimane kwa singo saba muri Ezekiel yandonsi asanye mukonyi bumurandia baskigo cha mapubenda kugenda jinsi chigane chiko kwa ali gani murandia ngo nafanya hayo matayarisho 105 kugenda Gosukande Gochanye Basta dia di bawah. Coba ikut dia. nyuma taraleta abasoma abanyasaye barasegatia ito nigo moko nyakira korelinga na lisinini musempuale kolengana n'abambinzo naleta mutwahiga abayiga toliamo na baramu oyo yiga kurukuwa Mauricia osiemo Moja ila akuruku Mauricia Ezekiel Naincho yungu kwana Pastor Jacqueline Ekero district ya Chagete Gobono yotai yoga igano Mauricio yoga ile
bigo twachete bitukorie bitangani ekero twachagete korate district Omulisi Samson no arenge emambia nago ikaiga twigete no abalisi aba Omulisi Samson no arenga sikamba kama itina kibabangete lakini no arenge tugaita raundi chikanisa isano na ibere Omulisi Samson yakonya gototebinga district yega bono nichirikine abwate birengero by'ibinene bya district yetano tukagenda Omulisi yega nerolenge driver yange nerolenge kotogeria iganga yaye tugaita chinchira chimbe bakanginyorete tugaita segete mata ya lieramu tugasogo chibora oyo kugenda ngiburanjo gutwara gochi tugaitega tiro keli borari utige tiro keli kya mate kitire ke kyaga elia se amoro muri mi tugaita ali tukagenda tukagere tengenchira nerari tugamanya goita mata ali turangi kali kori moino tukanyore nchire ere mire Omulisi tebateba mbile muno lakini nashukuru asomo yuli baorogeti tole na elder chief mbe oro sana amagenda imetokoli totagete goikakere kanisa na korora the area of coverage yetago district ero toiko Omulisi agaika agatari Omulisi Ezekiel ando goetapi ikiagera likurumarire gaiga sale mire gari piale kunyara goeta ukairana kero twatira finally esabali nentambe yale tugaika climax asa twale kukolera ikanisa ya Mausa tugatira n'Omulisi tole kuna toreiga ama n'Omulisi Samson yotayo tugaike kanisa eriyo ikoro ikanisa eriya ya Mausa Keburanjo ubona Mausa tole nero yaringi kanisa ya Umoyo nakumbuka vizuri ekero toikora Omulisi agasoa bali mwachire Mausa agasoa enyombe elime eli asa abana bakwegera gukwana bona se bali mumayete Mausa Omulisi akamanya goboliga era si omeri gochini abe nyombe ya muliga ndeta yo mwira nereti Omulisi otondi no arengi Omulisi otondi no kwali maitinga no arengi lakini liswali lina lia politinga nabe nyombe ya guliga karo tugachaka bono gutirimbuka twaikire kanisa twakorire gusaba twaikire igato taende guchigokora tosoe eparasa twatigete gari Omulisi akamanya gotena kariri guchike ngumbui akahatebia tone n'abalisi abo arasi Anadelu mate nimbate elite timba manyamugano wane ikiagera no magedi ndesali Anadelu mate muchalo uburweire niko bona natirire getireke na arasi omataiwa mutwate na torarire ni gochike mu keliga ora tumuka tomanye ko robo tutimo ke toike mate tugatendera igato kunya gukwana tuli n'abalisi abo kero twarira bono okoyanyire kidogo tugatirimuka tugaikanse Omulisi yega agatogendi tugakora litukire from then mpaka lero hiyo tete kurusi ibintu bibera Omulisi Samson abwate vision iko twa nereli tikelimo lakini naigire bintu bibere kurwesale ekemo abwate vision yegas mananga kunyalekana tuchikane tuchichora tuchikora tatwensi lakini omaitenga ndwali tatwensi abande bali twalinge bya abatwalinge komeke excuses paka libitole bya lakini chief hata nonyelekera ruwalete ifogo akatiga oburwire bwaye
tugatara the whole day while sick ikonta itekoraguna nigatora tetitori amo n'abalisi aba they are my witnesses kurweli mandeta chitiko bamona yutu elinde atotebi utaratibu ende kiagera na iguri na mokole daigani gara masemi monene lakini ututigire magega elinde torigereri obori tobwegas omorisi Samson ya atamane tikobera orerinde koreke abantu banyasaye batoreke chikoro cha sinyasaye lakini esenge jonechiza chogorandi ndeta basoma banyasaye batorentereri abamta bakana banene amwache senyangi yo minto mwalimu umosini sina chief abaigo mulisia buyemule umolisia no yobuyenge njolenge mono asega asia and I wish tuwale kubwati abo asale igenta arengereiri abekiro mutu wikare wikerani yora manya pasa munakero obwe film pasa masage can bear witness kera abande wa promises bago doubt he was always telling them together was Simeon na abande until we got a Tago district Munerega entire tuwale kambia yemo he never celebrated. But I think he was our mentor in the church. He was our mentor. Katora wanafunzi my eketago letu eketanga ni muno mwanafunzi kwa kanda form 5 jifu ngoletu no mitenyo kanga na bandi otherwise inyangi ya yegenda no batoyeli wiki kwa mweli yangu yomono awasani womolisia wereria yomono sana no mosemione yorura sigati yetu ubwatogoron nani wono to sigikito kwa no buyabwaye abakorana roma sakarata yorari abana banyisana wetera sevira tworoki abana usanga bali situation ya state district na basiriki twensi kubwaterane egi biri akwanete ekiagara yande nara akwanete nga morende district morende kan iye jirende nga momo amo mutu arubu anche gavana bangisa kenyangi jojo mutu ere buya ate ko sanga magi nende tutsu na tu achirega irinde tukodi nasabasi kinse chiga monya nchire beta basoma banyasaye barasega tie tubatoretere ringana ntagete korenta umurai Whitfield yaitu atukwani alete hora yaye anyuma yaye natoretera omurungu lyonde okubwati Pastor James Oigo Ndagu our field director gusumurai Whitfield nere uyoiga balinga banchire nga tigatugoretere ringana ate abona baligana mukwani abarangawao bakira sinje family na nyuma wasani
God is good and all the time. Aiche na biro ya muhino asegaiga asiri tukunya leo. Ari raisi asende kunyora ni bagangu atenge musafara. Ari raisi. Ari sigi jontanje tikoba. Lakini wako nyoleta ndebere tibisa. You want to check so this was one of that unique family na toka nje asibali se kusoma safari aboto yangu na kwata ko kusoma nikatwali ndiwe Christmas break yo nikatwalo alikuwa mwera brave kama Maritane Pastor Love Jones, Saint Igare, Alubas, Pastor Masagege, Nabo, Anga Muiwari, Musuno Muiwari, Muiwa Teverano. As a school, Nero Kirte School, Caparas of Tanzania, Neka Yusufim, Alaga Samo Plagat. Ono taile ilo no otra manera iga kuchare ko toa sana ya bo ainche ta ta madam biya mana sokole na inde biya mana se sokole bi kwaya ya family. You have become the Joshua's Joshua Nabate Mutenga. I and my family I stand. Abarisi bagaiga penyole Jones Yetago Spencer Jones Tira Nyangwete Nkuru iya bagikane guchikia wale guchinya tuoni na bono mochukuru sino mochukuru Yetago mochukuru sino which is mochukuru abalisia abacha bose yamona bari bande muri Karansa no mwako musongo wa beira mo batigala gasiga iga inda bomo mwaka bomo biya wala constructive ingana limada mairo marandi inaiga nali kwana na inenko making a statement. No, ima bilicende repeat. Abalisi abamba achito bisiyo mobera tiko nyore namba. Mwiro bange kumiro. Mauricio Mugambi abutanga ine. Ngaligi ko bate kwasa kwa bate Mauricio Mugambi king asensi. Ani. Utago tige tago tu. Tago mei chitigale nyatuan sentro ne chinde bocha chitari onda butayira ne tumama ngate butayira kimagongo chesense agakira adae netabalisia babere kanisa miaka mingi na kuishi kwingi ilikuwa na mimi omwali kanolele esimiende yo Mauricio Musomo abantu abinga balisi bitano ebatagete gocha kwani tumukyoneli kwani alike batagete kwani bayimete ba kwani ga amahiga ngana tebi ndo stianda alige na chitenga mteli bitu bacha wana karabacha Mugambi wana nore agate banambe ntanga ni twata kwena ngambia mona sengi chito igore ngako ego tore gento gari ta amba ibere okwale wancha talam akaba wana ki riba ko jenga simi to ko iwan otwaro chengo to gotranya twali chinke yake wana inaende karabacha bakalwa maere sana tindi sana batebalia kona ba sambara bali Nairobi na moyo ya mo
acha gari bakora imirimo bagari yemesi gari bayigore kisaba sukuru kinde ekona kamiguro bako nkoni binsi bari egere tago tuya na gocha wana linde kara montako ako mkwanera wetania magana ko igere linde ime apiki sense wana kapinta ndani with some sense ngagetiga hivo asa masage na manyite kwenye twaitiringa eyiga ikiba kinke kitigari kinyinga hari kinaende tukaiwana na tigera aho na request ye esa batutwarere to murandie oyo kwana umugambi nero tuyirite bosyo nero atebana naye kwarete district ye wana yukoira abageni bosyo naende tigante bangi inere yange sabate yaya mwari bosyo igo yacha ndo nyerata bosyo naende tache terinde in the sense ngabona after there ono murandi akabeka litukago cha muratira wundi ni Nairobi station yaya mwari akamwetira wundi ona akachinya gitaji ibona toteba ni gitabu kirya Timothy ngorwani resegere neki gondo chengera ngyagendi sabari iyo madam abana batigaire igatabo kemere mwabeta side. We appreciate. He didn't grow very old, but that was his timetable. Ngoko lango tewa akere sabari ya Musa ya geto moerio ya sai igamuchi getagenda bakegetunu geto gekuru kunego ontenego iyo no kuyanirira sarasini na iyo akaramu ikio ontenego akamwana assignment ya ngororo akamotebia ligere mungu aya abunga yako mawaro kya ligere kana akamotebia una gwachagete sabari asena tagete oitia bana ngai na ali lakini akamotebia kama yonero but no tulipokaraki tuliboi kono ono no kurwali no kuralira ngoba no somi kitabu ikyo nabo masifai batebana. And the Lord said unto him, this is the land which I swear unto Abraham, Isaac, and Jacob, saying, I will give it unto you, unto your seed. I have caused you to see it with your eyes, but you shall not go over there. Mesaka moteibona tabia yora koleki bomuga koyo nebibungo biye binde bye timeline igere gatakira arete abaterekere igasiyaye ko nawe yudegike ono kubatire mwando nawe igo murandia nere being the first kama mtu kunyapulika yo histories kama target mata kama banja gatwere tabe Shem akaego kama kama murandi tangani abalisi bali mu first elders Ezekiel na so you nurture it very well, otherwise you are doing well and then we are more program including this program of servant for this special program. See you are doing well. Biamona soko wange muri nyange ngiya yabandi ngiya adi arabika ni kindi kirache kibe chege kanisa worship programs Nyasaye agatebi Musa ono anchere Joshua abugoye uko irenga tebe statement yiri murandi ateba no ngakagari ngiboboro shemuiro Musa, he was focused. He was visionary. He died. So when he died, his vision didn't die. The vision had to continue with the
the next leader iyo renge Joshua nasa kama taiguna na alinga na Musa na aya na bonda akoreki ndabamo naje bonde mata mumona ni nasa betana ni mona mugambi ainde bono nera Musa bono munyiraye Joshua bono buna beta muri mwensi akora omugako kubara ibori bono automatically ngabore tutasuri immediate liria ingangiriria bono bana ubu kuna bagotera mwana barindi mwana basiseni etabasabali yo mugaka ino yetabuki na baira yegete mukegendere cyasa baso bacukuru yo mwana basiseni seritara Kristo muto hasta masage njo hasta masagege Thomas no departamento retired Digo rarita itu. Ni mai teu mai tena rarita itu kan, lakini digo rarita itu. Di sini menjaga ada satu. Lakini secara kodi, kita kita 31st December. Ono leo gachaka isi retirement period. Gachaka ini gaya. Lakini when era chaka na, retire is not to grow tired. Mungu sabatole negara tuegeri ake negara buku negara tu ada kolema negara tanya mambia itu lagi terus masa ini tare nae buna eno atare buate oko boko Tatanya sai mwana mwikomo chenu mbiyamo na sengi ncho watu aliwaga ditukeri ditangani yobuako we didn't make any application. It is by your grace you have allowed us, you have granted us opportunity to be alive this particular day. We are on the new year though we have not celebrated. Onye nabo bare tuligana lyo baremu Egietane timeyo ase familia ase bisiyo colegas de kanisa ase kipindi hiyo ale chinguru ale musombo ekera gukwana na yitwe ingana lya olienda gutwaga chanso muruti bwao ansabula asili Kristo mutoria ase ngenjo tori twensi abashiriki ganda muranja chako chasine niga chiko chake sengi chako instala abashiriki amandi nabeke na wechiro yang kore introduction year complete nterenga pero manchano por punya boke chakiri nero muradi ogaiga ikansegi Adventist igo kemo kumena sama tanga andons nyangi utoenge nyangi moisonda iga yakwenda gukina asombe andi pasta masage kana twalenge nyangi yaito kabite Tanzania wakenda 2002 Tanzania ngachama Kenya yaito tinga kiche motokani so we are so most are connected yeah. Asli zaman mau wanca, mau sembawa mana tu puannya, itu cabai nanti. Okay. Pastor, banyak program biaman, Pastor Chad, thank you so much. Atau pengari baga, endah segapia, bosan yang nama mana, Malaysia. Kalau apa kau mengenai, kalau kau ada pastor apa na,
omorisi na kwante kribuga ona ngokora gokwana pastor take time atumikire kribu ekyo kiara gusiligisa mangana ya pastor kwana na maene yani kogoro kinga na maene dirie na kidia lengo tusegere tuwa kya kwana kumo wako uyo morisia mugambi na mumanyira matuka matambe egendokia garete ngati maya okoba kwaye ekerentaracha arekotere kwaya lakini oro mugambi agenda mate mugirango mororo mugambi ogotere kwaya atari magana maya kona kana tumwa gataka kumanyo yo mugambi ogotere kwaya kanisa yaye na mumanyete by name ukamanyora no muntu mwororo muntu muya ukabanko mutari rankaria ekata kona visitation togenda nere na bere tai kege sana bogirango na amatuka na mangi na kone mere bogirango gakora puma gakora nyatike naende ngate munke gaiga ekana gute mbuke gima naona ajeta wona ke ko meno mugambi oyo tugachake meremo akango kimono no nyore kura monyera nga pasta ni nduarete wana ko kura kwaye kuna na mwako yo mnaga ndo bisi tabona ali moja kuruari paka mwaye na monyora kwa na nere komorarende naende na chede arwara mono ngake birenge na ngakiwa no molishera bantu bakonde kanisa ore nyumba saying write this happy are those who from now die in the service of the Lord. Mbasa sendiri wajakera bono iga bali bago kwa bara aseme moyango yanyo monene madawar munana alitaire loketiga hakiko jago kubono yakoro na kunjega tarko kundemere naombe bila kata baba sendiri abara aseme moyango yanyo monene yasa konye ko mwege nwa gendera ko na ta pasaiga I found another mission now. A mission is that I go no go tarera abantu baruata nyumba cyabo. Twakore kanisa na barabuo batwaro semeria. Hallelujah. Na korundu mo chief na chire mechiene. Ngokore saba igo pasa na mechikanisa pia. Kanisa la Roma kwa mechi abantu asa abantu bali baruche mama sebeli wakore kibalito wakeire nande ine ronda atengo kora pasa Mungu atesie nande kuna watemba jesa nkonye pale bebe yote waiga. Yes indeed answers the spirit, they will enjoy rest from their hard work. Iko barego kie batumogerte aigwediano lakini otumogerte asemele mimi yako ya kwa kilomito akolire Biblia kwa tayari kusema ebe moja bebi ebe akora kilomito kwa kuatia mbasi sendirie abago kukoruono bamwenge ne tomo nene mbasi sendirie abago kukoruono in the service of the Lord. Omoiko wataka batige batimoke amana ndutu wale ndia amariga rango tare mwanya bela njoma tete ira ba korana na bana ko mo kungwa so kura kwa amariga mo tara mange sana ekena ale kaso molisi nyombalia akundi kile biga amariga ojengo ba molisi olo yaya ngabo joka adina maiga omolisi na halira na itu tware lire baka twarosire ntebana yanga kile ngokamoka kuna kora rioka no moto na kora le oitamu ya kranse ne mojana ayerera amariga kwa kilomito ayere
oyere ngai ke mo ke ka ta bana ki ngati ke ko mo ko mo nende aso bo ko mo nende e ke na bata ba ba ka ni to ha ko kwa e ke ka gere ko ro e ke na ba ba ko kwa e me ne mo ga to ya ko ri da mai e me ne mo ga bi ya ko ri ne me mo ye ni ntene ne e me ne be mi ya e me ne mo ya ni o a ta ni ya da ye me ne mo akwata ni ya da ye me ne mo akore ne me mo ye na sai wano obati amana ekipa omenekera bakwana obaleta ire obamekeira district ere osira imoje bateba ekimwa abete ekara gramido egasira work koremeremo abantu baninta indo tembia bo koremero bawo koremere bemiya musomba akora amanyo komotalina omo English orure Britain ekira ako ikubuya okora komotel yane ba ko le mere buya to ko ba tere na buya awaro ya sa na ka to ko le mere de ka mu akire o mo sunte ko chole e ka ko ta ko le the time is coming when you will not have time to work for the Lord now, not tomorrow. Ko le mere buya na ko ni nyumbani baba ngebu kulera toda gotigere omwana ebukweye pasta ocho batigere ebukweyo ebuku yamo gako ri alego tumia bate bae gubana kore mermo yamo rene ka ko baso kore ero ko mermo yaye babo madam omo bambi okole mermo yayo mo abi okole mermo yayo polisia okole mermo yayo senseye boneke egete obare irie ona tomanyoke sokore esabali obolisia chake pia sekretari ya Yesu tokole kana moja moja na moja ali baba kimwaja kanisa ero siribuya nare kwa kana moja polisi amaenda ndake ndamwao nyumba ninyore nyumba yao herengete kabireye ndio ya pate ya meneki ya mama okay kora kwa mwabeka chitaeli bwana mwabeka chitaeli lakini baada ya mwana kwa baba kwa hivyo baada ya kuana baba pia au kile kinungoro ojo ke kanisa ama hano abadwe kanisa bora ikawa telebi e kanisa ile agachwe era na kana buya uno molisi atakete bana kile ne mechanga utotebi basi kaje ya mausa mwana yes asa bora wasikubuya abaranya sae emermo ya mwana ya kiwa setore tokole mermo tali kwe murungania umanyakara ko tokole mermo tali kwe murungania madamu kole mermo tali kwe murungania abalisi kole mermo tali kwe murungania abana bomo ga Samson kole mermo ya monene motali kwe murungania aserta na Yesu ako otwara kigenje na tokogenda togenda nchire hiyo amade inache nche kwa takurambia abarambia kusoma bigo moko nige to watch okorandi kwa ko tebana ki life is a temporal assignment omo giba bore ka kienke ega kienke omo tara bana kwa na mrai wata o aikata mke kwa soma ande bana imanye ongwenge wa matukana ikale ko mo ngai bona ke kwa manyire o manyanga matukana na make let me tell you edi ogiri ya masage kama ko ko ro ndile ko ngiraga ega kimo ikere botaji gwe na hende bono ka barangene na intwa se Yesu twaro ngama na Yesu na ye ko moyo kabo oseni kwa sala ngao kabo oseni kwa sala bomino kabo oseni kwa sa conference yao kabo oseni kwa sa sekretari yao kabo oseni kwa sa sekretari yao na ya sekretari yao kolama ya ongende sekretari Yesu wala hantama ya tigana bagala yo kurumi tigana bagala yo tomani tigana bagala ya bagala babe tokola ya tokero aki ese ya eni mwe tu mwana na tu ambaye sobe miaka ebele toto nkiba ko mo babe enda mwamu abana ko mo ko so baye batenda mwamu yo ko bediga itukeli mo amateko ko sokelare yo ko randia ayo ko wori bo be asomo to be ase asomo ro mo to etire amatari ya ko kele okue ike ko ro mo to mabe
Sabero monta maya. Abantu baminto. Togende okora yara maya. Yesu mochale. Asaba senya selezo Kristo motori. Ndato sabe. Omotonge mutenda banya sai. Tuachira se egetieke. Asenge yongo enchua. Umuzongo o. Arade kurwa so sibwense. Okoreze moya haye. Akabo mwege nose serikali. Abairo mwege nose kanisa. Abairo mwege nose familia ye. Ase kenyerukia ye. Amonene tiko mosongo watu moke. Anganye kekelio moeni. E familia na yere traso romonene. Oma sesenie. Oma ende. Oma vitere. Barore. Oma semelia. Mutile mbeda. Tuwasabe wetra zetani au Yesu yorumoto ulito. Amen. Sana matungo ya saya teringanelio. Obo ya teringanelimo ya kabere ya gato tupogeza. Ivanta ite kwali gani? Mote kades ora segati ito. Mrs. Nyaribo. Florence ekeragocha abakungu balia. Babeire bakorogora yamo na Madam Yusalia. Ikigo cyaga igamo bwatwe n'abandi bakorwaje. Asali rami mo pasta ya libongo di pasara. Pasta ya libongo wale kenere agata kora ante pasta. Ongi rambe yane ochiase ekremo ga Samsung. Temo sana. We are prone to making mistakes. Wakungu bali mwa Tigo tangu mungu wa kuchuri. Mrs. Nyaribo, amani kuruororo, akakorero gusaba. Sorente eklip, muna mukobo Nyasaye akwanete, kuruororo tokoro gusaba, tuchakoro ngendo gukinga. Ase ngento mwagenda ngora, sije kwinga ngakingo para. Mano Nyasaye abatese. Nagendere kwa kodi. Enda mukarani. Nataka kuwasalimu jioni ya leo hata kama tuko katika masaa hamjambo. Najua mimi si mgeni sana hapa. Kinao wananikumbuka lakini mikono juu wale wananikumbuka. Asante sana. Naitwa Florence wa moyo wa Mboka Nyaribo. Nikisema hivyo mtakumbuka, nimesema hiyo jina miaka mingi hapa, lakini miaka imepita kiasi. Jina langu Tewaigulia Elda Samson. Mimi namjua mara mbili. Tumefanya kazi kwa ofisi pamoja akiwa chief, kabla hata kuwa senior chief. Ndio tunyelege ndekemo. Kuna dio mmoja alikuwa akihand over kwa mwingine, anaandika report juu ya chief, huyu ni mbaya, huyu ni mzuri. Unakumbuka hayo? Anaandika hiyo record na nilikuwa taka huko, kwa hivyo nilikuwa na hiyo information. Nataka kukumbuka kitu moja, Chief Motongwa aliandikiwa, he is a Christian who works with little or no supervision. That's a very good recommendation. Kwa hivyo alikuwa vizuri kwa serikali
alikuwa vizuri kwa kanisa. Aliweka rovasi, tunaweza kupata that recommendation, lakini kwamba sisi ni Wakristo tunafanya kazi vizuri. Kwa sababu ya muda, nataka kusema neno moja tu katika kitabu cha Mitume, Acts of the Apostles chapter 13 verse 36. Inasema kwa lugha yangu ya Kiingereza, for when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. He was buried with his fathers and his body decayed. So what am I nataka kusema ya kwamba hapa ningebadilisha nisema for when Samson Motoa had served God's purpose in his own generation. Kwa wakati huu kazi Mungu alikuwa amempangia chief imeisha, na Mungu alipoona ya kwamba imeisha, he slept. Ina batokorera nabo bantu bae bakorera, lakini nonyakera tugukorwa bantu bagiye America titorekorera kera bari nirendege. Imagine ukorera na ari nabo gwata itagade America kurigeria besa, lakini gutigana n'ukururu bona mariga bantu ba Samson babwate n'ubururu bwo gutigana. Na wahakikishia ya kwamba he has just slept, amelala tu kidogo, na very soon tarumbeta inapigwa, anaamka. Tukiwa waaminifu tukutana hewani tumulaki Yesu. Kwa hiyo wacha tuvumilie. Asante kwa dada Yusalia, thank you very much. Hiyo nguvu Mungu aiongeze ya kwamba unaweza kusimama na kusifu Bwana Mungu. Tuendelee hivyo, Mungu atubariki. Nataka tuombe kwa kipindi changu. Tuombe. Tuwakushukuru Mungu wetu, asante kwa kuona ni vyema Elder Samson apumzike, kwa maana yaliyo mbele si yake, ni yetu sisi tulio hai. Tunaamini ya kwamba amepumzika akiwa amemaliza kazi yake. Si tumebaki, unataka tufanye kazi pamoja nawe, ili nasi tukija kupumzika ama ukirudisha ufalme wako tukiwa hai, tukutane na ndugu Samson hewani kwa kukulaki. Sasa saidia familia yake, kuachana ni uchungu. Ebu wafariji wote na wajukuu wake. Ebu hii familia siku ya kiyama, Elda akiangalia katika ile meza ya kioo, awapate wote wakiwako. Baba, wasaidie kusimama imara katika imani, na kama ukunaye aliko kando akokombo, Baba mrekebishe ili waweze kukutana mama yao, wote waweze kusimama. Tunajua yaliyo mbele ni mazito kuliko yaliyopita, lakini tupe nguvu ya kusimama na kufaulu, ili Baba siku ya kiyama tusikose katika meza ya kioo. Sisi tuliko hapa na familia yake, kwa maana tunaomba katika jina la Yesu mkombozi wetu, amen. Asante sana. Eclip tonyarogo saba kurwa se mo director we field tonyore rati bakurwa se mo chairman yoko gendanga. Kilibu ambayo mtasikiza ni sauti ya Mugambi Senior Chief Elder, the last speech he gave tukiwa Etago District. Agotoe kuboga itikira yamo, lakini asengeche mabera ayotari. Naga nitia bantu bae chinga kichwa siba tuwaramwembe waigwanane wantane elinde na nibana ekoraia obya bwango waja hai twana urukinga kye kimorote tutarekomera yabe abaita bakomera uwatena ro chindule kitarinke uru 2020 egima 21 egima
mpaka wana maiga ya ikirendo mwaka ulegati tuonya ni toko ama tuore kia turi tukie kibali kigeka wa na iturukia omanya ye kwa kore kwa mere kwa gambi ositi kwa na nyumora komo kwa boilega morenga na mere kwa nara ekikero joka no kwena na tuarenge ekansenda yeda toenda masikarina kelinda andika oja kanya toeraki toyamo bueno tima yango kwa neke ya walishawa chinga timombele mwanjana ingatika tobe kama watu walenge ekambizete yetawa nojini mikono urote wanzipi ebawa tewangatu abaretoki tuaitabirana wana erigota asimwe inwe ingajikanisa ekiyesanebe sietao namorote yetagetagetao ini morote mbia werana toendera mongatwaliga twaliga bagoitawa wala barmona wale na mata wale ndio yao lakini yako ndio so hata kwa hapa ndio kwa mobile tuende na roho ndio sana kazi mbele so ikio na kile kama gato leta toyane tutanga sina emanye kana kwa yamo kitangutang kwa kia asibono wana tiango tusabe turwase vipindi ketwarure chemanya manya gotaboki omuyata nyasaye mbuyamo nasenge nchobo koleri inse yomugambi naende buno mulisia asa ikiri walisi bande obatigire babwatero buyamo nasenge ncho yoborori obonene boko baretamo nabo igoko babo koleri oboyie ase district yenye eye agenda tegukina twasabira obuya boria amagani yari arenga ase omorayi yotimokire bo bambokere na twensi twabeira twasabira twenda kwiyarigania ase nyangi enene buneye twasabira ase ritara Kristo motoria amen. Biamono twabere tukwigwa mang'ana maya kurwata basumba wa Nyasaye nabonare kwirari bageriga ekiombe nkire natiga maega abagaka bari bakorete mirimo muna chief nabundagete baje boshia muna bakorwo abamu assistant chief amono mochiu bari barona bo bacha babwatwe bikeye ekiombe nkire giaja kombori ngana agetigire isiko tinda agetiga isiko na kiekanyene nseka bari bamwabo yusaria umoyego moneno yusaria indi ole mokoreng na kinanywe berekera kurwo igo motwaro bole munga mambi ni numurariganiwe ekero nkunya gukwana yonga gete nga waka balibero kese ni ba wakia mona chief kanga baigire bosia nekero umu assistant chief ngonyoro nabo igo na balayi bae nabo bate babwatwe bika abalayi bali bakore mirimo mono mo chief senior chief nero yubweka tari bari bakore mirimo na chief oyoro bari bakore mirimo na senior chief retired koranga nero yubwekoro bono nko mwari bagasabe nero tokiroro biamano nario musangerikana monene tusabe Saito oyore gormano mwana mwikomo chenu biamon Nyasaye wakoro wonja kwao so mako moya wasangiriri abana ba bons waikira asenka ya senior chief yore marehemu bono
muroberi wakore kwa kuruase ko murusia se mojeri sai to wakore wanja kwao bakire byanga bahikiraiga wekira kinkwana kya kwanuru twekira moerio ende nanto mwana gukya senka to wanja kwao koreke twasabira sama Yesu Kristo motoreto amen onyango ngorokwa mautunya bono aliase location omo chairman akora na senior chief garo murwaire nabona ale kosa banaende ngapole murwaire kara igunga mambi na tware nafu na ike ekende ndagoteba Andrew ne atoriko mabon chief tuaberete ko Maria se skuru yete boarding nya tuoni langeti kwe munga ni ko ga tega to gateba nga ni ine mubwate mubeka Maria se mokobeka akaba akore mimi ya bana bagaita matemu biya mono kyomo erio pole madam wamin tuni baro jwa balun pole asaya bia mona tengeri ba bia mona nyonya ngauna bate betenge ke rumunta ko eguri tunda ngaruma ngakimoko ra okora igo mwanyi gwa assistant chief ari bo mugambi bongo yo kontogoreria maiso tariere nari gutangana kurangi kwa kwani ase Yesu Kristo ngabwerere bia tono mochana so gosiria musamyo monene lakini rende iketo kibweka ni no murimi bwechae ikirecha ya bera matuka mange ngochere yanacho ikira yanachiru amanyine cha atari konyora chinko utera ikire gosoboka rende kuikamenta bakorie gas echae gosoboka kerne chinguru nere korokwe TV nere gwata jikiro asogo sira kumugaka atawatebana family yo Mori Samson esoboke mnechae erande erinda matunda rekana se family yo na nyasaye koira na rende ntawatebanga matunda nara senke yasyo bugambira ngo mwatu saberani no moko musano temeta kabakora ababisana abange ndete batebanga tusaberane igoro nengote igoro ngakie nengote nonyo nyirandiri taranye kora nkonyerandi tole nto konyekora toteme twekei tusabe nyasaye umwaka twachakirero atokoli buwe nchemuno musabu chief nabondo chengo umwaka uyo nanyokolere no musiwo kire kinyolege kwerere mbichange betetenza abarwire banyaregeta tusaberane kaki umwaka uyo norogo koera toera mnoyo oerete ondi toereire kurumo chifu asira umuchifu nakagenda matanga erokeshini nesaburokeshini kwenye stoko konya endi toerete mimi ndiye niko na muzigo mbuja muna sabari mwacha kwa tuwapora nande bono ntukwerere etoroche gesunta abamuwatu akabako gotambe nyatuko ibachisimie kanisa kana matanga turaje tutige bichiko kaki toye family chinga kichinyororo kuro matanga abete na kira kwera nyasaba konya simogochi mbuya mono mo chief nacha tabatopola karibu sana kia kwa nileta dia na ngora beke mbuya mono karibu mugambi mbuya mono asiribaga master of ceremony nje iwonda iranirie nga andera na kumirie nga ekero sine chief Samsoni aretigwe mugasobora bire konyeto ko ba obugendu bonene lakini leo niribera tubwate bona ari koiraniria iga abantu bonsi bamutungwa sine chief twabete okora nere mirimo
Njini onde retired assistant senior assistant chief. Bwana mukubo sabrukezi yana akagambire mukubo na nje na akorete mapema kwenye Samsoni atarakura na nkaritaya. Bona mtu akabaire togosea nere bintu bire importanti bosemia omboria na nje na muboria twasiririe omuntu oromuya asekenyoro abagirango kwa ujumla onda abatei pole aya namang'ana makongu kurende abaire ng'a kirase mang'ana na bako baiga pole sana asaya naende Nyasaye igabeke familia yayo ororo irande nere kore emirimo bune Samsoni akore emiye itogotogi bono otherwise amarieta anenje nagasasi bongo yonjiri wane neberege ona akabeira omwasandi kibu mukubo miaka emenge yaekire okimayo buya munasobo ntegere buya mono mugambi ekero ntaete koikera ng'e omoerio ntaete koa abantu babere iga ribaga aba narori mong'ina dolisi ninkoroche ndoche bamwabo commission okemwa nawe gokunda sere ikiara ko commission okemwa ataracha osoro omaete okundigereria nanyoete ngwakwa makomonga na atigire kanisa na achire kobori siasa tigate gocha busia atimaete ng'anchi gekogera bare gontebi ng'anchi osoro monkonye gontebi ng'anchi gekogera aigure ko moinari ng'ambu ekaine aro moigendo mutabori na kitoko bwega na data lakini akumili basi na inche tigante venga onkoro kwandru osoro yo mokoro na inche na ikiraiga sokorero mugisangio onkoro komo gisangio kiagera keracha temeremo yo bwalimu na inche ngakie ina chage togo mirimo ya KDF yani Kenya Defence Force igekera na arego chango sabari baga kerenta kitakomenta matuko ngakie yetu agachira se chief kiburi kaliruwe na gende district kisi erinde na toma abari na menti da matuko igotu ngweti arengo mugisangio manene basi na inche na arire mugina yogosaria ni manyete gwa kolire gasie nyinge ase chimalaria igotogota watu onse twanyetigere Nyasaye ekiagera twairwe nchiri twairwe kwana kurwa bionsi pia tokobitigera Nyasaye igonkorengere timbu atia mange tigantigera agwe kiagera abakwani nandi mwarosire kurumuna mwagarwete bosongo ono twaikira nandi twakikenka barosire na kiki otatigarende kwalikongewa lakini kolenga ngata awale ngaki abalimu bakalo kimbana tere tu gotera kwa ikurunga anga yali kurunga ni nabiaro mwalimu abane bakaza kwa murunga ni ngarene mweka rosi ni nabiaro mutaburuti bya mono mungu eje mana imuna go janare kumweba yakora garengere tinga ne bile mosubati umito ko guchibwa bisa do bisinyokangi gona kiara ete kungiyo nindo inaero goko yakurumaega bantu bamomba chaya ni muro timuna go siemere kiara inkwae baba abakwani limwensi mbi yamule nche nale kurupole abatebia antiane na pole sana kwa temire asigwaikire tiganya sagenderere abana bari baninto pastor nasome kebungo natagete gukwana Jeremiah 29:11 amokwenda musome pole sana twasiririe omugaka gwekenyoro ati Nyasaye namaete na pastor arandiri tigatoga ndire gusabire family asante bien mono vamos commissioner karibu goja aba na bangiriri ngano tanyara kumanya lakini rende ntwaye ekerago kura commissioner okemwanero yo Wilfred Nyamwamu ekerago kore kwa eria tutakire tenere gotera iga erindo Mauricia Moses Yondabu atoe utaratibu ngana keko genda God is good
and all the time unamwaigua maritanguru gwoke mwuru Friday yobonguonde asomwaga motongwa njeno mojo koroye omongina maokoro noyo mwabo omwaka motongwa mwaka mobege mwaka chafini na abande bali bamuramo abonse etawo gaiga nonkinirete kana ringa primary nona aragosoma nona aragote namenya somwambi chifu kana ringe nyamagwa na ubaga tuorokere iriga igetawo gobono nale ntama gombane na ye family yeito yonsi yomongina magukuru bosibori abantu bae na bange inkumanya ko barankore lakini bono kona to kande gaiga na nje ngokwana on their behalf yote pole sana ase bwamwabo aroni amana bamino ase obosiriri wa mumuromino amakweli kurukale naro nandi nabaya bete ngaribya wana adam wasarite kurwa somugondo bweden bagaseri woja sense yiga ikabanga makweli na bakwenda koboro bakakaekero Kristo aje kweneria kabire bali barabe bakubwese giense yebibe na barabe bakumrututa kurugoro asamare bona nje nkoba bekaro baremu mole menga makweli na matindi kwensi kama ntoro goiso batalunga makweli ayikuru asegete mwezi pia mungu tamakuru hai gonte yorati karega lakini tigato tigere nyasaye ngaki aya beire lakini tobuchi amasaba asaba atigure moyo barandi biyamo sana na ende ntoko nyara komenta usukuru usia bakwana yana saba ziseni biyamo sana andaba amana ino asante sana biyamo ekwa yeriyo ko rate yaro elda biyamo na hata mutene mwabura karibu tu kwa wimbo tafadhali inchumotere ntete to iwana ne kamoranche kuno kuwana we family kole e propoxy ya tenira gekobe ku speaker omolisi abe kwegalime e family eso echigalime wanakwaya Pathfinder Elder kila mtu uliocha somo sangerekano toko bekirwe tune to sindikiso mugambi ngore pare ngora we take minimum 1 hour pakaka mugambi na balengo mutulivu igo tafadhali ondo iwete ngochara gosali musangerekano kigali aya minyoke burangake twago soroire osike togenda ngora tu nyasaye nabakonye unabakonya mwirwa nekigali cheino mwareto mugambi umolisi na maskani yae na tutampa hiyo heshima kwa utaratibu mpaka nyumbani tafadhali wanakwaya
twakaribia ukingoni, ukingoni mwa mto Yordani, twakaza mwendo changamkeni, twakaribia nchi iliyo nzuri, bado kitambo kidogo tutaimba wimbo wa washindi. Basi furahini kwa kuwa wokovu wetu uko karibu. Twakaribia ukingoni, ukingoni mwa mto Yordani, twakaza mwendo changamkeni, twakaribia nchi iliyo nzuri, bado kitambo kidogo tutaimba wimbo wa washindi. Basi furahini kwa kuwa wokovu wetu uko karibu. Tunakumbana nazo changamoto nyingi, tusibanduke kamwe, kwani si mbali, tutazamia bandari. Imbeni, imbeni nyimbo za furaha, nyumbani tutafika. Imbeni, imbeni nyimbo za furaha, nyumbani tutafika. Kwenye safari ya imani, tunakumbana nazo changamoto nyingi, tusibanduke kamwe, kwani si mbali, tutazamia bandari. Imbeni, imbeni nyimbo za furaha, nyumbani tutafika. Imbeni, imbeni nyimbo za furaha, nyumbani tutafika. Twakaribia ukingoni, ukingoni mwa mto Yordani, twakaza mwendo changamkeni, twakaribia nchi iliyo nzuri, bado kitambo kidogo tutaimba wimbo wa washindi. Basi furahini kwa kuwa wokovu wetu uko karibu. Twakaribia ukingoni, ukingoni mwa mto Yordani, twakaza mwendo changamkeni, twakaribia nchi iliyo nzuri, bado kitambo kidogo tutaimba wimbo wa washindi. Basi furahini kwa kuwa wokovu wetu uko karibu. Twakaribia ukingoni, ukingoni mwa mto Yordani, twakaza mwendo changamkeni, twakaribia nchi iliyo nzuri, bado kitambo kidogo wokovu wetu uko karibu.